U tihoj četvrti argentinske Kordobe, jutro 18. jula 2024. godine donelo je jeziv prizor. Pored napuštene zgrade stajao je sivi automobil Renault Clio u kome je pronađeno delimično spaljeno telo mlade devojke. To je bila Catalina Gutierrez, 21-godišnja studentkinja arhitekture i influencerka, poznata po svojoj harizmi i nežnosti. Veče pre nestanka otišla je iz kuće i nikada se nije vratila. Njena smrt potresla je celu Argentinu. Iza ovog zločina nije stajao nepoznati napadač, već neko koga je poznavala i neko kome je verovala. Dobroveče. Dobrodošli u novu epizodu Hronike zločina. Kordoba, drugi najveći grad u Argentini, odmah posle Buenos Airesa. Sa više od 1,5 miliona stanovnika, ovaj grad predstavlja spoj istorije, kulture i mladosti. Kordoba je poznata po svojoj kolonijalnoj arhitekturi, jezuitskim misijama i prestižnim univerzitetima. Zbog toga je i prozvana La Docta, grad znanja. Ipak, uprkos svojoj kulturnoj i obrazovnoj reputaciji, Kordoba ima i mračniju stranu, onu koju nećete pronaći u turističkim vodičima. Kao i u mnogim velikim gradovima Latinske Amerike, Kordoba se suočava sa ozbiljnim problemima kriminala. Poslednjih godina zabeležen je porast nasilnih zločina, od krađa i pljački do porodičnog nasilja i, nažalost, femicida. Mlade žene i studentkinje često su među žrtvama, što slučaj o kojem ćemo danas govoriti čini još tragičnijim. Većina delova grada i dalje je bezbedna, posebno za turiste i studente. Ali socijalna nejednakost i nedostatak kontrole u pojedinim krajevima često vode ka tragedijama. Jedna od tih tragedija dogodila se upravo ovde i zauvek je promenila ne samo jednu porodicu, već i svest cele nacije. Bilo je to vrelo letnje veče 17. jula 2024. godine. Veče koje je promenilo sve u jednoj porodici. Te večeri nestala je jedna od 2 ćerke porodice Gutierrez, devojka po imenu Catalina. Narednog jutra, kada je sunce počelo da izlazi, i dalje nije bilo traga Catalini. Iako je porodica očekivala da će se pojaviti, kako su sati prolazili, početna zabrinutost prerasla je u strah i paniku. Tada odlučuju da odu u policijsku stanicu i prijave njen nestanak. Catalinin nestanak prijavili su najbliži. Majka je Leonora, otac Marcelo i sestra Lucia. Kasnije njima su se pridružili Catalinin momak Lazaro i njen prijatelj Nestor Soto. Objasnili su da je poslednji put viđena oko 21 čas prethodne večeri. Roditelji su rekli da je iz kuće izašla lepo raspoložena i da je trebala da se nađe najpre sa prijateljem Nestorom, a da se zatim njih dvoje pridruže ostatku grupe u tržnom centru Patio Olmos. Catalina je planirala jedno neobavezno veče i druženje sa prijateljima u kuglani, koja se nalazila u sklopu tržnog centra. Kada je izašla iz kuće, poslala je kratku glasovnu poruku svom momku i obavestila ga da je krenula i da se raduje što će ga uskoro videti. Nažalost, ovo obećanje nikada nije ispunjeno. Ona nikada nije stigla u shopping centar. Zapravo, ova poruka bila je poslednja koju je Catalina poslala bilo kome. Kako je veče odmicalo, prijatelji i roditelji pokušavali su da stupe u kontakt sa njom. Međutim, pozivi su ostali bez odgovora, a poruke nepročitane. Bili su zabrinuti jer je Catalina uvek nosila telefon sa sobom i skoro istog trenutka odgovarala na pozive i poruke. U nekom trenutku prijatelji odlučuju da kontaktiraju njenu porodicu. Tako saznaju da ni roditelji nisu uspeli da stupe u kontakt sa njom, nakon što je napustila kuću ranije te večeri. Kako je noć odmicala, zabrinutost je prelazila u strepnju i strah. Roditelji su se očajnički nadali pozivu ili njenom pojavljivanju. Do jutra još uvek nije bilo traga Catalini
niti bilo kakve informacije koje bi objasnila njeno odsustvo. Pošto nisu želeli više da čekaju, odlaze u policijsku stanicu kako bi prijavili njen nestanak. Nažalost, vest o Katalininom nestanku došla je otprilike u isto vreme kada je policiji stigla jedna druga prijava. Naime, stanovnici jednog naselja u predgrađu Kordobe prijavili su da su prethodne večeri primetili nepoznatog mladića koji se, kako su objasnili, čudno ponašao. Tokom jutra primetili su i nepoznati automobil parkiran pored napuštene zgrade iz koga je kroz prozore izlazio dim, pa su odlučili da obaveste policiju o čudnim dešavanjima. Verovatno možete da naslutite šta su policajci otkrili u zapaljenom automobilu, ali mislim da je sada pravi trenutak da saznamo malo više o tome. Ko je bila Catalina Gutierrez? Catalina Gutierrez rođena je 2003. godine. Živela je u porodičnoj kući u predgrađu Kordobe zajedno sa majkom Eleonorom, ocem Marcelom i starijom sestrom Lucijom. Njen otac, Marcelo, bio je poznati i cenjeni arhitekta, dok je majka Eleonora bila stup doma. Posvetila se odgajanju svojih ćerki i trudila se da im pruži bezbrižno i srećno detinjstvo. Catalina i Lucija bile su nerazdvojne. Odrastale su rame uz rame, delile sve tajne i jedna drugoj bile najveća podrška. Nisu bile samo sestre, bile su najbolje drugarice. Catalina je bila posebno vezana za oca, koga je smatrala svojim najvećim uzorom. Od malih nogu zanimale su je iste stvari kao i njega. Najpre putovanja i muzika, a kasnije, kako se sve više otkrivala njena kreativna strana i ljubav prema crtanju, počela je da se interesuje za arhitekturu. Po završetku srednje škole odlučila je da krene njegovim stopama i upisala arhitektonski fakultet na univerzitetu u Kordobi. Njen san je počeo da se ostvaruje. Bila je presrećna, zračila je samopouzdanjem i onom posebnom, zaraznom pozitivnom energijom koja je privlačila ljude poput magneta. Osim što je bila omiljena među prijateljima i kolegama, njen uticaj i prepoznatljivost širili su se i na društvenim mrežama. Na Instagramu je imala preko 100.000 pratilaca, dok je na TikToku broj prelazio 35.000. Svakodnevno je delila trenutke iz svog života, od omiljenih outfita i putovanja, preko svojih arhitektonskih radova do zabavnih trenutaka sa Lucijom i njihovim psom. Pratioci su u njoj vidjeli mladu devojku koja, uprkos lepoti i samopouzdanju, vodi jednostavan i skroman život. Upravo ta kombinacija šarma i autentičnosti donela joj je sponzorstva, uglavnom od lokalnih kompanija koje je rado prihvatala. Prema rečima roditelja, novac zarađen na taj način čuvala je i koristila za putovanja sa prijateljima. Sa druge strane, studiranje je Catalini otvorilo vrata ka brojnim novim iskustvima, poznanstvima i ljubavi. Još na prvoj godini fakulteta upoznala je mladića po imenu Lazaro. Veoma brzo, nakon upoznavanja, njih dvoje su se zbližili i uplovili u romantičnu vezu. Na društvenim mrežama često su delili fotografije i snimke. Nasmejani, zagrljeni, delovali su kao srećan i zaljubljen par. Čak i kada nisu bili u istom društvu, ostajali su u stalnom kontaktu putem poruka i poziva. Na kraju je, kako se ispostavilo, u noći njenog nestanka poslednju poruku poslala upravo njemu. Krenula sam ljubavi, vidimo se uskoro. Upravo zbog toga što je bio poslednja osoba sa kojom je komunicirala, Lazaro je odmah postao osoba od interesa za policiju. Međutim, njegov alibi bio je neoboriv. Nalazio se u shopping centru sa prijateljima, a kamere su zabeležile svaki njegov korak. Policija je brzo potvrdila da on nije mogao biti umešan u nestanak svoje devojke. Ipak, kako je Catalina bila punoletna, a od njenog nestanka nije prošlo ni 24 sata, policija nije bila spremna da odmah pokrene ozbiljnu potragu. U gradu u kojem je stopa kriminala bila visoka, ovaj slučaj, nažalost, nije došao na vrh liste njihovih prioriteta.
Shvativši da od zvaničnih organa neće dobiti brzu pomoć, porodica je odlučila da pokrene svoju sopstvenu istragu. Počeli su da povezuju informacije koje su dobijali od prijatelja i Lazara, pokušali da rekonstruišu Katalinino kretanje te večeri. Od trenutka kada je napustila porodični dom u srebrnom Renault Clio do namere da usput pokupi prijatelja Nestora Sotoa i zajedno sa njim ode u pomenuti shopping centar. Kada je majka Eleonora pozvala Nestora da proveri šta se dogodilo, on joj je rekao da Katalina nikada nije stigla do njegove kuće. Čekao ju je, gledao kroz prozor, ali nije primetio ništa neobično. Njegovi pozivi odlazili su direktno na govornu poštu. Te večeri ostao je kod kuće, a sledećeg jutra kontaktirao je Lazara. Zabrinutost je tada već postala obostrana, pa su njih dvojica krenula u potragu. Ipak, uprkos trudu, nisu pronašli ništa što bi ukazalo na to gde je Katalina. Do podneva 18. jula, zajedno sa njenom porodicom, pojavili su se u policijskoj stanici. Dok su razgovarali sa policijom, Katalinina sestra Lucija setila se detalja koji bi mogao biti ključan. Ispričala je da ona i Katalina, iz razloga bezbednosti, uvek dele svoje lokacije putem telefona. Kada je proverila poslednje podatke, otkrila je da se signal telefona njene sestre poslednji put pojavio u ulici Pedro Ečag u napuštenoj zoni kvarta Ampliacion Kennedy u Kordobi. Ono što je dodatno probudilo sumnju bila je činjenica da su stanovnici tog kvarta te iste noći policiji prijavili čudno ponašanje nepoznatog mladića i parkirani automobil koji im nije bio poznat. Podudarnost između poslednje poznate lokacije Katalininog telefona i prijave građana o misterioznom vozilu bila je previše značajna da bi se ignorisala. Policija je odlučila da odmah izađe na teren i proveri o čemu se radi. Ono što su tamo zatekli, međutim, zauvek će promeniti živote porodice Gutierrez. Kada su stigli na lice mesta, policajci su zatekli sivi Renault Clio parkiran uz desnu stranu puste ulice. Na prvi pogled delovalo je da je automobil napušten, ali ono što su otkrili unutra oduzelo im je dah. Na zadnjem sedištu ležalo je delimično spaljeno telo mlade žene. Već u tom trenutku svi prisutni su znali. Žrtva je Katalina Gutierrez. Po svemu sudeći, požar je bio podmetnut u žurbi i izveden nespretno. Najveći deo tela ostao je netaknut plamenom. Dok je telo prebačeno na obdukciju, čitav deo grada oko napuštene ulice Pedro Ečak bio je blokiran. Policija je krenula u opsežno prikupljanje informacija. Razgovarali su sa stanarima i svedocima koji su prijavili misterioznog mladića i nepoznat automobil te noći. Cilj je bio jasan. Pronaći bilo kakav trag koji bi ih odveo do ubice. Ubrzo su stigli i rezultati obdukcije i otkrili jezivu istinu. Požar nije bio uzrok smrti, već pokušaj da se prikriju tragovi zločina. Na vratu su pronađeni jasni znaci gušanja, a brojne povrede po telu ukazivale su na to da je Katalina pre smrti brutalno napadnuta. Slučaj nestale osobe pretvorio se u istragu brutalnog ubistva. Pred istražiteljima su bila dva ključna pitanja. Ko je odgovoran za njenu smrt i zašto? Prva osoba na listi sumnjivih bio je njen dečko Lazaro, međutim, njegov alibi bio je čvrst. Potvrđen i od strane prijatelja i preko snimaka nadzornih kamera. Tada je pažnja policije preusmerena na drugu ključnu osobu te večeri, Nestora Sotoa, Katalininog prijatelja. Njihov dogovor te večeri bio je da ga pokupi kolima i zajedno odu u shopping centar. On, međutim, tvrdi da nikada nije došla do njegove kuće. Ali podaci sa njenog telefona govorili su drugačije. Pokazali su da se Katalina zadržala ispred ili u blizini njegove kuće čak 38 minuta. Kada su istražitelji dodatno proverili njegov telefon, otkrili su da je obrisao nekoliko poruka koje je te večeri razmenio sa njom. Brisanje poruka nije uobičajeno za nekoga ko nema šta da krije, pa je i ovaj detalj naveo istražitelje da prilikom narednog ispitivanja
dodatno izvrše pritisak na Nestora. S obzirom na to da je istraga krenula sasvim novim tokom, sada je pravi trenutak da otkrijemo ko je zapravo bio Nestor Soto. Nestor Soto, poznatiji pod nadimkom Nuni, bio je Katalinin prijatelj. Rođen u Bariločeu, gradu na jugu Argentine blizu granice sa Čileom, nakon završetka srednje škole preselio se u Kordobu, gde je upisao studije arhitekture. Tamo je ubrzo upoznao Katalinu Gutierrez. U to vreme ona je već bila u stabilnoj vezi, ali to nije sprečilo njih dvoje da postanu bliski prijatelji. Za Katalinu Nestor je oduvek bio samo prijatelj. Nikada nije pokazivala ni najmanji nagoveštaj romantičnih osjećanja prema njemu. Soto je bio čest gost u kući porodice Gutierrez. Prisustvovao je porodičnim okupljanjima, učio sa Katalinom za ispite, a neretko se zadržavao i kako bi se igrao sa njihovim psom. Bio je prisutan čak i kada bi u društvu bio njen dečko Lazaro, što je dodatno učvrstilo utisak da između njih postoji samo prijateljstvo. Za Katalininu porodicu delovao je potpuno bezopasno. Majka je kasnije izjavila da nikada nije primetila ništa neobično u vezi sa njim. Međutim, ispod te mirne spoljašnjosti krila su se osjećanja koje su bila daleko od prijateljskih. Nestor je bio obsesivno zaljubljen u Katalinu do te mere da se njegovo divljenje pretvaralo u fantaziju. Koristio je svaku priliku da provodi vreme sa njom. Iako je na izgled poštovao njenu vezu, postalo je jasno da su njegove potisnute emocije bile sve teže prikrivane. Kada je postao glavni osumnjičeni, na površinu su isplivale i uznemirujuće priče iz njegove prošlosti. Koleginica sa fakulteta rekla je policiji da je nakon jednog izlaska Nestor pokušao da je prisili na seksualni odnos. Nije prihvatao ne kao odgovor, sve dok ga nije snažno odgurnula i počela da viče. Sa druge strane, njegova bivša devojka opisala ga je kao izrazito posesivnog i sklonog kontroli, nekoga ko bi planuo kada stvari ne bi išle po njegovom. Sve je ukazivalo na isti obrazac. Nestor je bio tip muškarca koji, kada ne dobije ono što želi, reaguje burno, agresivno i nepredvidivo. Postavljalo se pitanje: ako je bio spreman da tako postupi prema koleginici u neobaveznom izlasku, na šta bi tek bio spreman kada ga obuzme obsesivna zaljubljenost u osobu koju nikada nije mogao da ima? Katalina, nesvesna njegove obsesije, i dalje ga je smatrala prijateljem od poverenja, osobom kojoj je verovala dovoljno da ga često poziva u svoj dom. Upravo ta kombinacija blizine i njegovih skrivenih osjećanja bila je recept za tragediju. Njegove kontradiktorne izjave i sumnjivo ponašanje bili su dovoljni da policija dobije nalog za pretres njegovog stana i privede ga. Na ispitivanju je postalo očigledno da nije vičan laganju. U početku je tvrdio da Katalinu te večeri nije ni video, zatim da ju je možda video na par minuta. Kako je pritisak rastao, Nestor je počeo da se trese, a nakon toga je u suzama tiho izgovorio: bila je ljubav mog života. Ono što je usledilo bilo je užasno priznanje koje je šokiralo i slomilo porodicu Gutierrez, ostavljajući u njima samu gorčinu i gnev prema osobi koju su godinama smatrali prijateljem svoje ćerke. Nestor Soto ubrzo je bio u pritvoru, dok su se dokazi protiv njega gomilali. Istražitelji su uspeli da rekonstruišu događaje. Katalina je napustila porodični dom nešto pre 9 časova. Pre polaska poslala je Nestoru poruku da kreće. On joj je odgovorio, a zatim izbrisao celu njihovu komunikaciju, što se kasnije pokazalo kao rani pokušaj prikrivanja tragova. Jedno je sigurno: Katalina je stigla do njegove kuće i on je tamo čekao. Šta se dogodilo nakon toga, verovatno nikada nećemo saznati. Prema pretpostavci istražitelja, dok je njen automobil još uvek bio parkiran ispred njegove kuće, Nestor joj je priznao svoje romantična osjećanja.
Kada ga je odbila, izgubio je kontrolu i napao je. Katalina je, sedeći u automobilu svoje majke, postala žrtva brutalnog nasilja od strane jednog od svojih najbližih prijatelja. Forenzički izveštaji pokazali su da je najpre bila brutalno pretučena, a zatim i zadavljena. Na Nestoru nije bilo vidljivih povreda, što ukazuje da Katalina verovatno nije ni imala šansu da se brani. Nakon što joj je oduzeo život, Nestor je njeno telo prebacio na zadnje sedište automobila, seo za volan i krenuo. Oko 22:20 nadzorne kamere su zabeležile srebrni Renault Clio kojim je upravljao na putu između njegove kuće i mesta gde će vozilo kasnije biti pronađeno. Kada je parkirao automobil, pokušao je da ga zapali kako bi uništio dokaze. Međutim, tom prilikom pravi prvu ozbiljnu grešku. Ostavlja Katalinin telefon unutar vozila. Upravo taj trag kasnije je odveo policiju do njenog tela. Samo nekoliko minuta nakon što je podmetnuo požar, Nestor je pozvao Eleonoru, Katalininu majku. Te noći zvao je ukupno 8 puta, glumeći zabrinutost i nadajući se da će tako umanjiti sumnju kada se strašne vesti budu otkrile. Govorio je da ne zna gde je i pretvarao se da gleda kroz prozor, očekujući njen dolazak. Narednog jutra, zajedno sa Lazarom, Katalininim momkom, učestvovao je u potrazi, a zatim se pojavio u policijskoj stanici sa njenom porodicom. Kada je telo pronađeno, plakao je i grlio Eleonoru, skrivajući činjenicu da je upravo on odgovoran za njenu smrt. Ovo hladnokrvno i proračunato ponašanje u početku ga je štitilo od direktne sumnje, ali kako je istraga napredovala, njegova lažna slika počela je da se raspada. A onda je otkriven još jedan ključan trag. U njegovoj sobi pronađen je prsten koji je Katalina uvek nosila. Bio je to njegov trofej, mračna uspomena na život koji je oduzeo. Sa svim posrednim i neposrednim dokazima, potkrepljenim njegovim ranijim priznanjem, Nestor je optužen za teško ubistvo i femicid. Zbog kombinacije optužbi, teškog ubistva počinjenog na podmukao način i femicid, pretila mu je najstroža kazna – doživotni zatvor. Suđenje je bilo zakazano za februar 2025. godine, ali odloženo jer je odbrana zatražila psihijatrijsku procenu optuženog. Veštaci su potvrdili da je sposoban da prati proces, pa je suđenje zvanično počelo 6. marta. Ključni zadatak tužilaštva bio je da poveže sve dokaze zajedno sa priznanjem. Tokom suđenja tužioci su izneli tvrdnju da je Nestor godinama bio opsesivno zaljubljen u Katalinu, te da je nakon njenog odbijanja upravo ova obsesija postala okidač za ubistvo. Time su poroti ponudili jasan motiv. Nestor je tokom procesa najpre negirao sve optužbe, a zatim u jednom trenutku priznao da ju je ubio, dodajući da je Katalina bila ljubav njegovog života. Odbrana je pokušala da ospori femicidni motiv, ali porota nije imala dilemu. 19. marta 2025. godine izrečena je presuda. Nestor Soto proglašen je krivim i osuđen na doživotni zatvor. Priča o Katalini Gutierrez pokazuje koliko bliskost može brzo da preraste u opasnost kada se zasniva na opsesiji, a ne na uzajamnom poštovanju. Njena smrt ostavlja veliku prazninu, ali i postavlja važno pitanje. Koliko smo zaista sposobni da prepoznamo prve znake opasne posesivnosti? Katalina je bila mlada i neiskusna i, nažalost, nije uspela da uoči ono što je tinjalo ispod površine, ono što ju je na kraju koštalo života. Hvala vam što ste pratili još jednu epizodu Hronike zločina. Ako želite da čujete još ovakvih istinitih i potresnih priča, pretplatite se na kanal. Ne zaboravite da ostavite like i komentar. Vaše mišljenje mi mnogo znači. Vidimo se uskoro sa novim slučajem. Veliki pozdrav!